jako sam sretan, to je dosta nastupa. Nadam se da će biti taj odličan nastup, naravno s pobjedom, to bi mi puno više bi me usrećilo, naravno i eto, nadam se da ćemo biti sutra u pravom izdanju, da ćemo dati sve od sebe i da ćemo pobijediti, naravno. Na svim pozicijama su dobri, odlična su ekipa, imaju širok kadar, tako da iz svih strana naravno nam prijeti neka opasnost, ali mislim da smo mi dovoljno kvalitetni da možemo to uzvratiti, tako da mislim da možemo prekinuti taj pozitivan niz i ostaviti bodove u areni. Ne bi ništa konkretno izdvajao, daćemo sve od sebe, sigurni smo u 3 boda i to je to. Pa mislim da definitivno Maribor ima neku ulogu favorita, bez obzira što smo mi zadnje godine osvojili, jer su oni velik klub. Mislim, mi smo također velik klub, ali oni to pokazuju iz godine u godinu. Tako da to treba biti dodatan motiv svim nama koji igramo i da damo sve od sebe i da pobjedimo, naravno. Najveća šteta je naravno što nema navijača, što nema tog dodatnog vjetra u leđa, jer to već traje dosta dugo i jako nam je žao zbog toga, ali šta je tu je, dajemo sve od sebe, borimo se iz utakmicu u utakmicu. Već 3. za redom imamo pozitivan rezultat, tako da treba to nastaviti u tom tonu i to je to. Bez obzira što naravno nema podrške s tribina, znam da nas naši gledaju i to je to.